akpọ nyefanu pola mi egbewo zere mi koba Beniba TV ajo do ofie ike atenga wora ka pe mi le YouTube mu pomo wona oji na mai kenyele Facebook TV Beniba kele yema enyenate agoye Peter the same reporter ko va mi perfect jile Beniba TV nya ajo do ofie kenye ka pe amedo le do ofie yenye jaru seli tenvira ike mi le mu poma ni do va saf tonu ametio ni to beto hoju ikanye suka ko pe mi alen kudale ike mo mi penya alo prices of fuel price wa ale ike ne jile Ghana to come go do tenvira ike mi le mu pom le Beniba TV nya ajo do ofie ni ko ni ko va Gwel filling station ikanye alen kude ale ike mo mi penya o ko le Gwel filling station plado do ike ne le do ofie mi alen kude ale ike asisio poto gale va Gwel filling station o baba ma alo mo baba mo o ko do na o de o vira poma ikanye o jere o kaka pe o pe asisio le wona e pe apajita mi ade ga gombe wona meneni patapata yesi ba muslims ebo English sere do be ike edam egbe na fi do na ya etele eji ke mi va Gwel filling station do ofie le bi fla pe apaji kama tanga dia ko bo le Beniba TV ya do ofie meneni le ike mi je na pe mi je choko ko ana ejuaja ko kuda mo mi ba fla aforo ka efe nti le na pe do ofie enya mi ke je me le seseme Ghana ji ko me je titiri le mo zonya asichanya kwa kula no vi ke o gara ebuku do na me le Ghana ji ko me godo buku abo bo gada le don to mo ko shiba you attend adela mo mi ba nyauji ka wona ya ato no me ele bo bo le Ghana ji ko me titiri le eva saf tonu ameti ni to me ko ke mi le pe ya na nya no kule le Gwel filling station for billboard wana ojia akwere le sibe mo mi penti do iko wana yenye super pakle diesel ka fe be petrol pakle diesel yenye mo mi everi to ojira na le Gwel filling so kan fere kamera mi puma akwe be super le petrol le liter ka papajia yenye 9600 pesos yenye CD asheke peswa alafa ade tele diesel papajia ele CD ewo peswa bla enye Series 40 pesos. Kalau nak dengar jawab pada dengan sini lepas pada pilih berapa buat ke 2022 yang orang dalam mau bijak Ghana jikoma. Nama mereka oleh apa juga apa yang jalan mereka ni March 2022. Lepas dalam mau bijaknya ojia version ke mau bijak asio le jim le Ghana jikoma. Kerana kau cuci itu orang pada sini mana ni ke lepas baju tu ni lepas mau bijak nyampe apa juga banyak sini ada dia. Pakpajo kenya ana ga gamba to bai kana mo mjajira fa wana ole kenya na jiro ka evo wonga kule America ole mo mjira le Gwel filling station ko sube ala ko bodo wana ole jiyin pakle ala ike asisiyo bavam la ko suma o be jididia o jijo pom ko to mjajira wana otia ne mai kenya pakle dodo ike le si titri le mo mjajira fa wana pakpajide mon pepe hada no si ke wa akonji chuma ko anami le Gwel filling station na yo do bia tele mi ana ko pom le fa mu jira moji le tepe ya akware yesiba lenga je ona pakpajia suba ka pele diesel yenye do ike tepe ike ga potega beje siba CD ashiki peswa bla ade pa pele CD peswa bla ene yenye mo mi fanya ike ne ele ofa billboard ike ne le gopo ike ulo do yo ga begin ko sebe la ofa sandbox ye pakpajia ndicho de sare ike no biara akwa veno ko kuro po do na unti pa pele ala ike ofa sa chanya ole ejima yenye na mfani ike ni atel onka atel ba ko ademo no ike do na na pe ayide ejile wana pe apa ike mi aga de gande apabubu le ofa do na pakpaji adele sibe to bo mo mo mi jam ha product gado alo do ni bubu gado ga poto gale yebo abe energy of mo vibu wona be Gwel good energy ike elle ha yitu wo me ya data ko jula ne to ike nenya tem adeje takli apone ko kude ale ike ejira na amaunti huye le eme takpla de ike na le yisu ko kude ya nanti mana mai ku ne na tantere nyenti ami abie mama miyo talegi ike nyano jojo ko 20 mai ku Gwel energy radiator ko la jamai ku na tanto ba ge bi abenye jipa
Akpe your data coolant here 1.8 ready to use ya de mari kuna nemi lajirame. Yala jam 30 cedis. Mila jiran 30 cedis. Mabia 50 mi daraji alimi na mako nyepe gaima. 120 cedis, but 30 cedis. Akpari yesibe o daraji amamale alafaji bla ato igene 50% increment. Nemo ya 100 adini wali de 40 Ghana kaka 50% wiya o daraji. Mayoku product kekele ya wike nele tepe. Nipo ba ade ameki elengone nenemto. Ameki eneneye? Ameka mao. Ina 30 Ghana ta akpere yesibe product kaya kwa klikia ukata ule doreka wom lenene for Gwel filling station dope ika nia ano excuse na nenepeme ika egbona momijrage lepepe nipere yesibe asija chaba buye wonye nile ba ika nia ngagambe bukura oji ika nia atepebe nia ojiri kala kuli eve neyebe le momipe wana ofe akpaji titrine ele kulenzi akori be Spahead dodo wana onchele tumele tepe ikele Vaniba TV yanjo do pia ninyale kurale ike momi penyao wole eji mututa nipoto kale Gwel filling station do pia nemi le momi nyope akpaji kene mi ado hosofo ike mi ana gagende mi to ike wole ukada womle nene tepe ike mi akpori diele wole no, we are not selling you. We are just covering documentary based on fuel prices increments the whole nationwide. So how are you seeing fuel prices in the country? My boss, talk. Kasa, kabiju. Say about me, Kasa. It's very bad, boss. So how are you seeing the shoe? At first you can buy for let's say 100 cedis, can use for almost a week. Yeah. Nowadays, how much are you buying and how do you use it? Yesterday we buy 150. We know even 3 days safe. Do everything. We finish. So is it affecting your business? Yes, it will affect. Yeah. So what makes it mean the government be listening now? If I make everything come down. Yeah. If I make everything come down. Now how the fuel price go is too much. Okay. Yeah, we dey suffer. Until for see inside. Okay, we na mi ko ko ba no wala fupan jiri wala jaga na wa de la mo bi fa nyauji le Ghana ti ko ma godo kana ba mi pala o ka ni mi ana ga jembe to ko bi la pa documentary wana pa pa ji ka mi akowu ni le Gwel filling station do pe na mi ka mi agara to ko bi la pa ni wana pa apaji